Loron diak ba malu karena inser nebe orasne asisti hela programa tatoli aktual ba edisan ohinian. Maluk sirah hanesan ita tene iha loron tolu fulan janeiro tinan rin rua nulu resin lima liuba. Governo composto justiciato nomos Ministério Obras Públicas no equipa relevantes halona despejo administrativo ba comunidade sirnebe hela iha area fomento rua. Maluk sira atu hatene kona ba atividade ka saida maka acontece da daune iha area fomento rua ha foi iha loron tolu liuba governo liu siseutou nomos equipa relevante halo despejo administrativo bazia balista nebe mai husi siatou kata umakain atus rua walunulu resin rua maka hetan despejo administrativo iha area fomento rua tambah hela iha area risco. Tambane maluk sira atu hatene kona ba atividade saida maka acontece kalau ihane ha foi governo hal despejo administrativo tuir mai ita ba acompanha mutuk no ami sei halo entrevista ho comunidade sira nebe afetado ba decisão governo ne. Bele explica tuan kona ba depois de governo hal despejo administrativo iha loron tolu liwa kari dadaune ita bot hele hanabe. Dia obrigado por perguntas. Ulukna atu de hendet katak antes de loron tolu nebe maka governo mai disiri hori muda ami husipatin dene ami mos lahaten tamah se estudante ami he sekolah hela der bendede tita hare husi media katak emagusiro nenten fatin antang filo husi sekolah mai he fatine hori muda ami sasan agor dadau material balung ami kolokona ba hansa estudante antau hau iha kolega estudante nebe makamuto kauninia dokumento sira sementara agora haulori ba tau hele kolega sirni kos aminia material sira hanesang uma nebe makasobu oras ne dadau balu ami kolokona ba fo balu ma hanesang iha kareta larang hera prepara atulori ba fo agora dadau Itu bot hele ne sati nangka. How continua iha hauni estudo depois de ulo kau meter curso iha 2019 depois de remata hau filatia ba fo 2020 ma hau me continua pali iha haunia estudo ba bank universidade niang agora dadau hanesan estudante finalista. Ela ho família ka umaras. Sim, hau hela ho mau hanesana imba kafe achabe oras ne senti triste tamba hanesan aling haremos ba mau nebe maka afetarmos ba amin fating hela homos fatin nebe maka lok negócio pode fo campo trabalho vai tenia jovem sira na hira debe mak serviço muito ko ami fatin dene. Kari hanoi atu buka umaka buka rai atu hola ka oinsa iha dili. Agora dadau tamba situação emergência ami sidau iha fatin mebe plano kata sibele hare fatin nebe maka dinu ami bele hola mebe agora dadau kami ni sasam sei lori ba fo ami sidau promete kata hol fatin po mebe idene sei hare fali tempo nebe maka karek de situação mate kami bele hol fal rai nebe maka ami bele elaba. Governo informa na botruma ba ita bocera liga ho despejo ne. Depois dadau na kari kita bocera sobrasi kita bocera. Sim. Ami sidau ka rona tamba uluk siramai tawana marka ba uma sirane mebe depois didane mai subune notificação ruma sidau kia. Idane hanse derpendidet subuna mebe laiha notificação fo mai amker. Tirlos ne bele fo notificação para amos bele prepara amine sansen mebe idane hanse emergency de tanton tomai ita hakar kalakoi idane maka situação ri lantang ami paciência sobudetana. Ya. Depois de governo halo evicção ni loron tolu di ba oinsa ita bot ni situação kari kita bot cerna sasan serna ita bot cera sobrasik ne lori ba tau hena be no ita bot cera da daun helai hena be. Agora dadau kami sobutian amini uma ami lori sasan serna ba tau nete ke família sira. Masa atual fali umane ma kami se aras ka itu tambah buat osarau ne mak la aliona. Antes governo atau despejo administrativo kan governo fotiona dados ia tinang kotu ka antes papa mai hal visita kari idane ita bocer ona katak simona notificação roma atu muda iha tempo nebaka oinsa. Sira sidak fo notificação sira so mai sa registro det depois sa quer nomor ba umo serne det. Mas to agora notificação ida be zanji sira iulu ke be dialogo ya be ponte okos deba sira zanji ba mine
na realidade lá é. Depois de antes halo despesa administrativa e haloron tolo né, cara que antes dia 1 ka dia 2 né governo mai consulta ka confirma ka colhe oita pode ser a liga hoida né. Nunca mais lá informação lá é. Ami darsan to bahela ader mai abisu tian dan ide dak sobu nini sang para ba ansa liu fali dan sa uluk be sembilan manega krisi makna ulaten idane liu te fali dane de repente musumai dan ide dak sobu nini para sai maisi município nebe ba fali dane. Depois de loron rua liu ba governo hasai ta bocere né, cara kita bocera Ministério Obras Públicas kare fotiona dados ka ita bocena lista tamon e sistema né bela hetang kare hetang despesa rumah husi governo. Sira nunca mais kuliah, sira só aviso det mak dian sai det. Lebe naran Nara inda uluk sira mai fotine kala ia duni mas ida foi nada kat sobu ida agora rakni la ya. depois de sobu né kare governo la informa patro. La ia informação ida dian imi sobu tiaba depois mai urus vale ansane nunca mais aminha se dia sira mas nunca mais colher da neba ami mas coopera estado dem tem se saiba ami mas sai detona nebe ami usuba estado ami ne mesak ema be buat la ia tude am las ami ia mak mai hela fale motaibu ansane la ia ami anso ansa mai hela motaibu ansane amne kabune makalo mak mai hela ansane nebe umai da mi halonemos am la loro sambarak mas osai tuane ami halutiana be seda umane ami hela agora be seda hela era okos mai be estado de ne obriga dengan ami sai ami alfali uma la bele. Onsa ho labari serna be ha hu serna estudo lilo estudante serna be escola hela depois de sira muda evicção né problema sai da maksira hasoro. Sira agora para total ser escola tamba família conta ami maksirnya família ami maksirnya inang sira be hela ami mai be agora ami saiti ansane sira hela fatin la yana. Liliu maka aminia wan sira ida universidade elau hau kala 95 nenda. Ne universidade otudet. Agora am musuba socialista seto dan teser fi ide dak bafal nina distrito. Mas ya aminia município universidade ida mus nunca lokiana ba. Ida ne makam tristi. Mebe wakar be usuba estado nini akarak ne kala amini wan serne label sekolah maknega latene. Saibe kana sa amsira ina amane awlatene. Sine planu ne ansa awlatene. Kala sirnya karaknya ami ansa sai nangguran sane kala obriga ami am tinser sai naute sekuanu makami lahetan buat rumah ne obriga Orasnya kare kita buat hetan na rai rumah ka fatin rumah ne bele hela provisor. Sidau kauso agora ela família det. Maluk sira hanesan amirela tau na baita bocera kata total família umakain atusrua walu nulu resin walu maka hetan despeso administrativo husi governo composto husi siatou Ministério Obras Públicas nomos equipa relevantes kona ba processo indemnização ba comunidade afetada serne atu fo kala fo ne responsabilidade husi Ministério Obras Públicas baseia ba dados nebe governo recolhe ona e atinan rihun rua nulu resin hat liuba nunelo equipa neve serviço ba programa tatoli atual ba edição ohinian hato loron dia e adeus.